fatu tapo inga le tino ni fo ia o le telefon mo le to Samoa lima iwa tolu a moi au kila ni nei tala tomua. Malanga fatasi masi pango tae sa i se lima ai lava. Singa te ai. Lua inga ni usira wa mufali le mutele Los Angeles. Talonga mafan whana le whaalongono Joseph Parker out tapinatu mo le fituinga ma Daniel Dupois. Ile Champini. Ia whaafonga mai ia i whalau teleno ni tala. Ai re tātou tala mua. O le atu e vave teri mai le pani mi o New Zealand, Christopher Luxon mai lana si singa le tunu o United Arab Emirates. Mo le awa i mai le toi sauninga o le maliu o le tamata i leo leo sa Tunisia Lynn Fleming o Nelson. O le tae o nei sa tuwa S.A. Luxon mo le moni mawina o le sauninga o le whengainga o whata wa inga tunu e lua. Ai o le atu e vave teri mai o ne tawa i ate ia le toi teri mai New Zealand le timing. O le toi sauninga o le tamata i leo leo i le so topi o le nei vai aso. O Fleming sa maliu ina wa soaina se ta vale au petolo ina le whaatava wha o Buxton i Nelson i la so o le tau sing fau. O le ave ta vale wa moria le whaistio tangata mari tampai wha o le mariu e peona tua i aisa i ave whaasa sao mai alona i loa la ta vale ma so aisa vaenga o leo alfi ai ma Fleming. O lona toi sauninga e whaia ele stoffi alfi ele solo a ta vale tu lai fa alo leo ma le tu ni ma tu le fo o le tanga vai le tunu i le ainga o le tamata i leo ma fa sala la wina tu sa fo i le sauninga o fu o le fa ngi fa vai loto i lungo no fanga ma matanga lu uma le malo e fa ilo ai se fa alo longa o fa le mo so longa le nga lu nga la fu mo fte ya i ma le tau tinei o le motele o mo tua i longa na fi ai le vai ai ale Pacific Palisades i Los Angeles America. Ai olo fa'o lava na solo atu lea fi ma fa'a matuina, ma fa'a matauina i no fa'anga tumutumu i San Fernando Valley. E ona musa sa fa'atasi i lea taulanga lo na lua piru tele o Amerika. Pai la so lulo le vastolo ai lea, was fuma le ona soi fuo whanuai, e o mai le tae o nei lea, inisi o misia lava. O lea mua fa'atama i ailisi lea mar se fulu ma le lua afe fale ma no fanga. E mena fa'ali ai ofisa le taulanga. E pona matua i liu efu ai mea uma sa tolo ai. E au fi ai ma fale o le au mau mea ma ila tu lau loa ule ngate e tifanga. E whapea ma musika. E silia Marcela wafe tangata ua ave i ai whaatununga e tu ua la tu fale mano whanga. E vansu marini mafe ai ngā ua ave i ai la puta inga. Whaari eriko vana o California Governor Newsom. O lea mua e fōringa mai o se whaalawalawe pito Sicilia tu leo na matautia o tupu mai Amerika. E rua ai ngā New Zealand ua muai o latu fale, e vera whaari ai e konsula o New Zealand i Los Angeles. O le tamata i ko vanao ao i a Catcher Eggerly, morona inga sa tu uane no whangalo i o le malo New Zealand o lo whaamautua ai i le solua. Ta i a whaari ai le leitio New Zealand, ua whasotai atu nei tangata New Zealand e te ua awhia, ma ua i lo foi, e to alua ai ngā kiwi ua lusi o latu fale i le mu. E ulava e na o se fai tau se lau tangata New Zealand o le starina i lunga le upenga o le saonga le mua whemalanga inga po le safe travel. A ua whaalia le tamata i konsula o ao. O le numera sa o tangata New Zealand o no fai le vaenga o le taulanga e fai tu wafe mafe. O le ritu stala New Zealand David Ferrier e no fai Los Angeles. A ia longwai le poro kalame le morning report. O se tūlanga e matua i le kalitunuina o iai le taulanga. Ferrier sa tu muri ese manga i atu i le itu i sauto le taulanga ina ua amat sa sao le afi, tūla lata i lona fale. Ai ua toe taliu nei i se vainga matautia ua iai. O se taso na pāsese sa whaate ia mau o i te whalongona popole ina ua uru fale se whainga malanga le valele. Ma ia i lona i se tamaita i o nofo la talatane o sai sa ia lima ma sao whairo ngāru tonu, o se kula ki whaitoninga i to lua, o fuina ia ofu tali te whata po protective vests. O lea mawhina sa malanga atu mai au kilani i Wellington e se whai ngā malanga e ni sili nei masino ma vai. Na e whali ai, sta le ai ma se visota inga ma pāsese, e winga i lea pāngo tā, e pe on whanofo fo i le talata, i se tamai titi. Ta alongo ai e lea mawhina le vaengo tala le NZME, o lea tūlanga sa whai lava sina popole ai. Ma ia ngona i le iai o se tūlanga la matia i fuafuanga o le saunga le mo. Mai e tau foi, o le whai ngā malanga whaatasi ma se pāngo tae sa e lima, e whai lawa sina ngā te ai. Ma mana tu natua i ate ti whanga sa po ina uma, e le ni unga e o iai. Aria e lea pāsese, e na te le iloa le me sa whai e le pāngo tā.
Ai sa manino masitulang lamatia ia sa mafo na sa saya ia lima. Ile fainga malanga atoa. Mai yelo na manatu. E sili atu pena fape awani ofuina toni ngo sekulati. Awai fainga tai ona ilo ila ton. Sa mulu muliane va ia le pangota. O tai il mala lele Wellington a sa ia lima. Ai si o mia sekulati to fa. Ile tali fisile winga i pangota ilungo na fainga malanga va lele. Sa falia ia New Zealand. Ele mfana la to faso ina fam tala ngai pasti se tai to tasi. Ai pe tai e pe ona ilo ai nei. O se tasi le or fai te wafe ma pe o pango ta. E fele le fai ngā malanga va lele rau pasese. O va lele tongi pau i tono ni Zealand. Ta iei te tono le lima te usanga o tonai. A o fe a ve ai pango ta i vao fam stonga. O le pui pui. Mano fuanga o soi fua malo loina. E pe ona li puti ai. Mai le Pasifika o le lamatia o afao le terapika e angi moto le Pasifika e tūla late o ngā sami si o mia e au mā amu e whao na whātūpla ia au whao au pēo na mātei tuina tūlanga o le tau o ilo ai o le lanina. O le a wha mua o le tausanga sa angi le a whao pika le sa angi tūla lata ma pasi ai e ni wed whai umor vaso. O le lanina o tilo iai o le wha mānuruina le o le terapika o le ea o le terapika lea le vasa Pasifika, e patino le tūla lata le tui sae o le leina whaavao malo e valen wai le tui saute ma mātū o le South and North Poles. O le Pasifika i saute o iei nei lo ngāra tonu o le vaita ua wha. Wharia Chris Brandolino o le ofisio le tau o le niwa. O le afalo na lua o le afalo na lua o le vaita ua wha ma ia i Anwari, o masa neo na vema vaita me pirsili atu o nangi ai i a wha. Ai o le temina i New Zealand o whaaria le tautua o le tau o le Met Service, o le telo vaenga o New Zealand o le aiai le vai aso nei o le te malulu le o le ea. Ai te tau lava no lai titi atu le timu e palasi ai. O le liva ai tau John Law, ai whaalia o matangi angi a ngai le tui saute o le a whaawau le vai aso nei o luna winga, o le malu o le ea ma le ao o le asi o mi ai vaenga i sa o le tunu, ma tu mau ai pea i le vai aso ato le nei. Ia taro taloga wa whaalia lupe sodi ai lau ni Joseph Parker. Ele eisa ma mawhoro na mako whau. Ma olo mawhana whana lava lo na manatu a o stau ni atu mo le la pus anga tele. Mo le shampino le lolangi ma Daniel e tupua o peritania le masina. O tau mo whai ele ata mari sa mo ki ui e whaalua na manu maro le shampino lolangi i le panga ma mawha. O Parker sa mo mo ave ma shampino lolangi le WBO i le panga ma mawha. O la fitau i nei ma tupua rehand i Saudi Arabia, i la solus lo le masina fo February. O tu poa o ia umir shampino lo langi de pangmama fale a IPF. Au sa unyantu mola na fusu, anga sa fale e paka le vai ngo tala ale the storming ground, o lo o wa i lava na i tau la i ate i lava. Bo o fia le na sa uninga o iai mole asori tau unga. Ali e paka o le o langa o lo lelei. Ma o sa uni mole fatinoina se fusu anga mata ina, e pe ona tilo iai mari te toa a ele eise ma mafo le mafo pau. Te poa o ilo tele le mano losi ona toi, le sa e fa to ilo loina le shampini mo mo le lolangi Anthony Joshua le tuyoti, ili tamor sanga i lima ila solusu tasha ste temo le teu sanga o papai. Ai wa fali e paka o lo mafana fana lava lona fa alongona, ma ua yelo na mana, ma ua yeloa, o le a fa luo na ve ma shampini i le lolangi. Ai o le temine o le alo Samoa Australia le shampini le lolangi la upanga le cruiserweight, chai o Britannia, e tasi lava le tama o tilo iai matau la iai mo le isa na fusuanga, o le shampini o lo umia fuselua le WBO, o le WBO, Gilberto Soto Ramirez, o Mexico. O Britannia sa amtaina le tausanga nei o le rafa marero fulima, i se manu malo mata ina tele le fato iloloina Devanica o New Zealand. E li tamar sanga e whaere tu ioti le solulu le nā mai aso. I le mai ai o le manu malo sa fola ai loa o Britannia i a Ramirez, o le ai turi o ia e fusi o lo ia umia. Ma ua mana o ia tama uma fusi o le au panga. E ele man anga o le leitio sa mo ni tala whea vei wangi nei, o se aso le masino me, o le tausanga nei, e whao no whai ai sef ta winga tele. O Ramirez, e fusu fo i le anga vale, to e tali tusa le lei ala fusu, ma peteia, le o iska tununga, o se tasi o fusu anga mata ino la e pea, ai e whatau nuina. O peteia o whatulunga ino le tama fusu pido sili atu le ona le lei le au panga i rurangi, o ia whalia, o levo na whata tali mo se fusu anga mo le tau i e umo shampini,
Wangia foi I le vainga maolo iai a fai manu malo uma champino cruiserweight ola fu lo fa se ilunga I au panga wafo I tau fainga mo se a fanoa e fa ona fusu ai le champini o le lolangi lo iai ni pe a fai le umia pe ia le champino lolangi le panga wafa o le Alexander Usyk o Ukraine. Ole stona ele va stona es malo Januari am tani ta am sanga au kirkita ta ma ta ila lo smale to sanga mo I por lolangi. Ole va ngo le kirkiti fa va malo ole ta ilus por over por T20 ia pole lus por fatea fateina I Malaysia. No inga tasir fatea o no polo fatea. Ole ta am sanga lo awa ye ti ila au kirkiti ta ma ta I Samoa e a mata le stona I se yo ole su luo February. E se fumo le no awa la tau sinioi e pona vai nei pura fa. O le pura silo awa ia au Samoa le pura fa te se New Zealand, Nigeria, Africa Sauke. E te tala le fato sina o le tauwhainga le a Samoa le ta alonga ma Nigeria I le sonai. Lua aso mulimuliane ta aloma Africa Sauke le aso lua sepuluh Januari. Ia ma le aso lua sepuluh ta aloai ma New Zealand. O le masino me sa vei Samoa ma au I momoa qualify mai le ta amasanga ma I tulangi le East Pacific. O le ta musanga le tai lusproma I lalo smariva tu sanga le matua ia tala nal ne yoli ia I pel tofi mani le tunu man filemu soif oia